bathi abantu ngiyayitshela angipromote bekumele upromote mhlawumbe yazi abantu konke ofana beyiqonde ngami mina akaze ngiqashe esitolo seNdiya ngithi banana 5 rand lapha banana 5 rand la mina akaze ngiqashe esitolo seNdiya sipho sami ukucula ngiculela abantu ngichaza abantu ngenza izinto ezothandwa ngabantu manje ngenze ngathi manje mina umuntu mhlambe onesipiliyoni sokusebenza esitolo seNdiya dayisa amabanana nama-apple yabona 5 rand lapha ngidayisa indala yabo into ebalekile ingoma ngikhankasa ngayo mina isese studio ayisiphumile e-studio isikhankasela already othanda ukuyivota uzoyivotela ongathandi ngeke ukuze ngiyibone ukuthi nginamandla kumele ngiyibone ukuthi abantu benza umsebenzi wabo hayi ukuthi mina ngingenelele kuleyo nto ngibe busy ngoba uma abantu sengibona ngathi abatsheleki kahle inesikhathi sokugcina sengingena ephaketheni sengikhipha imali ngithi ngikhava iscore ayiyaphetha bese ibulu ndebe bese imbisi